wena mashudula uzele ulwelana nengalo zo2 uyizale uzele kwagaba 2 uzele 2 lapha ephisha komfolozi kwaSibisi emvela kwashiumendo wena wabuya wena wazofuna udumo ngapha sagcina gqoka amaphinifa umphekwe ibaya uzenza insizwa namhlanje uyislay queen ngindoda ngokwami uyangibona hayi lethu mana nginenkulumo anginyanyanga mfethu udlala inja mana ngizwe bese bayichasa ngenkomo angikubizelanga indaba zami zomathandana inkulumo yami wecingwane ngizwile ugagamela lapha ungeqela uzongitshela ngabafazi bakho mina abafazi bami la eMzansi ziyavela omana lapho ngikutshela bayakuveza ukuthi cha wena nabafazi into engasekho nje abafazi bavele bashiya bathi akekho umuntu omathandana nohlanye wena uthini ngifuna ukubuza kuwena angithi yabo ngibize wena uthini angitsho na wena uthini man okwami kade sikhuluma sinengxoxende ngincoma ubuhlakani wena uthini ngifuna ukwazi mina mana wena uthini ukhuluma kanje ngazihlwele wengizwe bathi abanazo inkinga kubo zithi inhle abanazo inkinga makubo labo abantu abakhulumayo umndeni wabo nomalume babo bonke baganena akho dade wabo ocela ukuzoshawa umoya kubo akho dade wabo obuye emndeni wacisha ucashiswa kukakuzwa wena uthini baba abafazi bakho ningamanyala ningizimu Afrika ningamanyala abuke impilo zabantu azakhohlwe izimpilo zabo ngeke ngisayisho ke net west nani ngoba yangihlula le yanto ngiyaxolisa South Africa ama direction angishaya kodwa iqiniso ngifuna ukukhuluma yilelo ngifuna ukukhuluma manje lokuthi uma ngabe umuntu ungagxeki impilo zabantu uzikhohlwe yakhe impilo ngoba egcina kusuku sonke la sizophila azili ukuthi khona umuntu oyedwa ozobukwa abe yistar mawungabuka ukuthi Cristiano Ronaldo as he turning 40 today ujobe he well star how many challenges abhekana nawo angakanani criticism and everything kodwa wabekezela waba inkunzi wamala pheka umhlaba namanje ke ngithi mina phumane indabeni zami phumane inkingeni zami zinja godoyi msuni ezinja msuni yonyoko yanitshela manje phumane nje indabeni zami mina yazifaka ayiyazi khipha kwashindile ngana kwethu ngiphendulekile yazo kodwa hlisa ulaka ngifunda hlisa umoya mangqoshana ngalo doti lo ngoba mina mangakubuza ukuthi mina abantu bathwele uzele wena mashudula uzele ulwelana nengalo zo2 uyizale uzele kwagaba 2 uzele 2 lapha ephisha komfolozi kwaSibisi emvela kwashiumendo wena wabuya wena wazofuna udumo ngapha sagcina gqoka amaphinifa umphekwe ibaya uzenza insizwa namhlanje uyislay queen wena ke ngiphendule phela nawe ngiphendule bawubuza omunye lapha kathi kwami nami nakubuza phela kade ngikwazini uhluselana ulaka umoya phansi mangqoshana ufihlelani lolu bhututhu lengalo nalo ulifihlelani ufuna ukushawa amadoda ufuna ukwehlisa isibalo kulungile ngiyabonga cingane ufuna ukwehlisa isibalo ngiyabonga ngazongiphathela kana kwethi ehlisa umoya yezo asixabani nehlisa umoya ngeke umise nomajana ngizwe wena ngane qashe special lo wena ufana ne-sniper when you are called to hire some and then so we can deal with him so wena ngane wena secret meeting la Budam yakubuza mana yakubuza wena ngani lo ngibizo uwe mina la yangizwa ngibizo la ungibizela wena ukuthi wena ungiqashela umuntu oseduze ozozenza lezongihlokoloza yakhuluma udoti ngami ngana kwethu yilo nto ngibizela wena leyo manje ke manje ngimbuza ngalezi ngane zo4 akuthiwa izala kwagcabe imbili ezizala kwaSibisi pheka uphisha kwamfolosi ngizwe wengizwe ngiyabuza phela asixabani phela la mana wehliselana isibalo ehlisa umoya ngana amakhilomitha wehliselana emotweni ayihambe nawo amakhilomitha ayo ukuze sibone iservice record kulungile ngana kwethu ngiyehla ke lapha awusengiphakade manje mana ngana ungakwethu phela nobhuti wami umdala njengemhloniphayo futhi lenti izodinga idinga mana wengizwe yabo njengamanje ngisuka komunye umuzwa ngibuyela
ekuthenini lilonke Ungabe lento lo chukuluzwa. Ngisho umfazi upheke kwakhe uthi uye lo wathi akekho, uye lo wathi yazi. ngizwe mana ngana kwethu sengikhulumile sesixabanile kudlulile kumina njengomfowethu omdala mina ngizokhulumela mina ezomashudula kuye kwavela engathithi kuyona yonke lento Very interesting. Namngesalinda. Yeah, kwavela ukuthi uthi kuyona yonke mana phakathi kuyona yonke into ondlule kiyo noma obhekane nayo kuleminyaka endlule ngiye ngakubona kuvela ukuthi uze wayithola une depression i-depression usho wena i-depression awukazi ube ne-depression bengifisa ukwazi phakathi ukuthi uma ukuthi lento ye-depression into ekhona wandlula kanjani kuyona i-depression ukuthi wena uqala wangibuza ngemfundo wangibuza ngo-matric wangibuza ngayo yonke into awungichazele yini i-depression bese ngiphendula into ekuyiyona i-depression macingwane ucinezeleka nje ngokomqondo umqondo cendezelwa kanjani ngizwe mana isibonelo ucindezela umqondo ngibona angidlali yabona ngizwe enye into eyenzakalayo ukuthi ngesikhathi wena ukwazi ukulwela abanye abantu ngesikhathi wena ukwazi ukukhuluma ukhulumele thina ube i-voice of the voiceless ngesikhathi ukwazi wena ukubhekana nempi ulwela thina size emva kwakho bese wena ngingabikho umuntu okulwela impi yakho ila khona kusuke sekuvela into eyi-depression uthi uyabalapha abanye abantu kunesakhe sithi inyanga izelaphi awakhuluma kahle kumkhaya awakhuluma kahle akwathi izandla zahaza mana mkhaya ngithi mina mkhaya hayi kwakhuluma kahle ke lapho isimo sinjalo empilweni sehlela noma ubani sehlela noma ubani futhi okwesibili mawungambuza njengamanje at is private highly private moment umongameli uCyril Ramaphosa mawungambuza about ama challenges you can touch one or two of them he can be very emotional and be tearful I don't think you can get ilokunjana respond ngaleso sikhathi same thing applies to Baba Nxamalala mawuthi abuka abuse ayitholayo from the state is unnecessary ukhona umuntu ongathithi icala at the age of 83 years ezothena 84 for more than 20 years hambe icala elingayenza sense icala kahlelela elabo bonke futhi nakhona akulona icala kwakumsizwa yabenza umsizwa nekulento yamstili umsizwa nje lento ethiwa i-gentleman agreement umsizwa nje kodwa manje mase kubitrewana sekuqhanywa nomuntu thizeni kufanele apendwe yabo that's why a reaction of anger is dangerous that's why ANC nearly collapsed physically and societally down to the drain as a result of they don't nurse each other's feelings. I think umuntu osuyenzayo ungizwe kusuke kufanele akulindele futhi angabi emotional akulindele ukuthi uzoxozeka futhi uxozekeni kwakhe angasafunda something kulento bikhulunywa laphana noma ke ebekuyona bekuzomashudula mina ngokwami ngibonisa i-2 personal kanti vele ama podcast kubuza izinto ezisuke zi-2 personal kodwa abanye ukuzobona ukuthi mhlawumbe isuke baphazamisa bancamela ungayiphenduli leyo mbuzo manje ngebhadi ungizwa kuyena umuntu ovela ancamela ukuthi angakuphenduli okungcono ufuna ukuthi ngempela exukuze nawe ngalendlela ke asuke ezizwa ngayo ngaleso sikhathi njengoba ekwazile ukuthi aphendule umashudula noma akhulume nomashudula ngalendlela asibonanga ke behind the scene mhlawumbe khona indlela okukhathwe ngayo njengoba sithi umashudula sesixabanile sadlula emkhaya lapha yabona kodwa nje manje abantu abasuke bezo-interview ngizwa I think kusuke kufanele bengabi emotional futhi kusuke kufanele be-accept ukuthi njengamanje ngoba besemsebenzini angazi noma mhlambe inkulumo yami iyacaca yini mawukuthi kunenkulumo ongayizwanga kahle noma ubusafisa ukuthi uqhubeke ne-podcast ikhona laphana ubhala ukuthi amaciko
production or Amaciko podcast iyavela ke inkulumo kangizwe nomashudula ephelele umuntu obe-interview umashudula ungizwe bekuyi guest njengoba ke kugcine kunaleya collapse egcine yenzekile manje nje omusho isikhathi kamntwana sekhaya mina nawe asihlangana kwi-comment section uzuvo lakho malana nodaba siphinde sihlangana futhi kwi-video elandelayo mina nawe sihlangana phansi